said they say yendundum light dear ewo bebia all the 10 regions ni nyina no yetumi dum kanea ewo bebia no so nipa bonefo bi atenase abopa fa ho a eno so wo mudum kanea na wo mayo madwen so mo de krono sem ebefam ekunkum nkrofo afom niema na yekwa eye bono a asem kese pa esiwo because maami a ne ba eda fom a wawi maami ne nsugudem a wo sunse sanko nim sen nkrofo abonefo yi ebeku ni ba na se R0BBERS fo ebeto ahye ne ba no so age ne nkwa fro ne nsem a ankobebo atom na ankonumo ede ne nkwa age so na se wono so awu aka ne ba no yekobuno abayo so no kama wa wo hwe wo gina ho ne ho ofe yie papa nkadachi oba be minister bi yire anas oba finance minister bi a ono so abu mai bi no abrofo no age ne nkwa efri ne nsem eno ane se o 18 years na chese wodane dem se sia no enkwala ne enu omo nnam first na ye ne ye maame ne ye papa mo edabom se sia de se ne etie bi akwala no benya wo dan ana akrofo bowro ewura ne so no wo mo fa eye ne phones minim so ne omo pepere ho dia edi etuogu no ekuna sabre maame esrugudem wo su nya no odimpa me yenkobuno emra Kroya Frosa Tra ya eno ewo Tachiman municipality ewo Bono East region ehwasem na eyeken wose odumkanea omudumkanea tise dum so etisi ho na akronfo ebowrem take advantage ebowra kronum na wakeka djuma wadi kromofo no eni enyan mense brekra no yenko ye reporter Erika Mwakon ewo ho na dia tukromofo de yenhwe Eriko Mwakon aba Hello Eriko what menka Je metonka o say je metonka what kasara to say bedru ha boboda mara ndu na yenhwe na yente de ekoso. Hello Jim. Ha afi ma nko ye to nkapa. Eriko na me se krono R0BBERS akoso no ene ye pe biati. Yo me da se sabe Jim mu bi mu e tra community I wo Teshima de esi e wo hodomo areho papa ni nyina ne se akonforemfo a omo ebupin ho na anajo can you do ye within the shortest possible time now we feel mobile phone no mafa usika no mafa we feel mako enan mu a omo fa omo esika ene mobile phone na ba ba ko a na ono ada e woni dem IFN Laurentia afra ya na omo buru ane dem na omo tutu e de ebo no ekun no eto ho fa na mobile phone e de ko na na maame asore ahomache eye adwuma na okohwese ne ba no asore a okoye no kohu se ne ba no gaboni 2 ama no eda mojemu a oma no ede tare ne bo na ofi se akora no enwuye eho no hu se moja na enwuregu form na se sabre de ne ba no enka atasefo asaseso ti ofa ubepiem e wotra e wotechima ya community hora oba mfe ho nyina era ko isanse abaya ketwa o 16 years a o SS ana ne maame atoto ne niema enche oba be school no how can say etimi atono sese to be pimu ha ofa ayare ho sem papa ya hwe Eriko de wodi manyina na ya hwe no NGTV so ne Facebook NG 102.9 FM so no hwe sane a kromwofo no womo abotum ebi so ehye kokko na wo hwe anye kura so bebre na abayu 16 years ya na mobile phone kura boba wo be kokura na debre yambi na independent me 16-year-old girl anim e bonutuo e fa fonwa na che say enkwafuriti mo dine papa eja prosifo enya omonche omo sese a ho of already prosifo enya omo mbedi sansamoni enche omo na baya no a wo free mu Laurentia no ane maame
o video na tum se ma me ni su papa sanse o se o ti senka konfo ko le rade mu ho no kra enka ono ankasa be hwese o mbesan eku ono nso bi sanse ne ba no nani e wo no papa na o hwese enka obitimi ahwe ni school abana ko nani mu abrabom na wawie na nka ono nso etimi ababa be hwe ne ti wo fa obepi mu ha de ayare ho asabre de abofra no body na be pi mu Holy Family Hospital or mortuary wo techimai na ye hwese police for betimi ayehwe mu na obo saka omanfo a ombebu ewura eye track kro mu a ombewi a ne ma ofa yo ya asem se woni ne ma me di nkomo abayua no na wada TV no so fefe no abayua kama afi na oba behye obewie school pepe bia behye na bra base na R0BBERS akukuno ewo ni moba mama abra ye reporter ene maame Dina Boatin adwetwe nkomo se osini hey me no ebi ade hapajo ma so le no mi ensa me de nsuaso awuru me de me buagu me fa kodua maka mi tuso a dem da dabi ma mi dan lo le sha na so be si diama mi pempuru ya na me hwe mai oda ye oda mojam de me fa do bo me mo lo le sha mi so wu ye fa na wa wu pone so mi bie he pone ba atu mi bie ba atu ma se bi na di o ma se bi na di ni phone na ho mante me sala benda mante me te aga me ko ma me ku bi yeah Kabeko abakubi o kabeko abakubi de la betu light kola on be fa touch mano de la be man na dam wo omla betu ame jey Ready. Observe abayua ne maame Dina Boatin na mote se osun ya wo chiri mu no moma yintie kromofu bi nso ye senia omusi enya asem no fa senia omusi aso asem no mo ene ye reporter edi enko sorry. Timmy, the one and Baba for the mama, and I put it in the sorry, and I'm the law, I know I Timmy didn't come back. The young man was signed by a say, man, and me phone away. Them said, I phone no, this is charge. You said, it was my edition. Them say, I come to open up. Inside all for Miss Media. I am translating. Local fire from Miss Media. You went on for this country. And no matter how bag. And no more you know when I got trouble, then I'm off a school bag. As a charge is yeah, we put the phone in charge. And after the time I was about to go to bed, I put the phone inside here. And the time that I put the phone is around 12:30 going. After that, when we finish, after I'm sleeping, this come inside, and I heard the noise, and I got sleep. So I don't know what happened next. One more assembly be at Tomo Pen, one more ye a cromphonic bovura crom hono tra. R0BBERS be suba mufia do musuhuni and anemia mofe mono. Ebi enonon. Nana jua amankwa ayo hima ya watra. Wanena na ekwoba jesi ya hono so ye emrante hene. Omse omda ma police fo de. Nanso wamu obusun bi okrom hono mo a odne papa. Nti apolisifoɔ no ehwehwɛ awudifoɔ no na abosum no nso ɛyɛ wɔn de ekwan bia so duliduli wɔn bɛkye wɔn baba you are man for phones no ba akɔlu ewia ya wo kra de sika kan ho ba sika ya 3.5 ni to mo ban kan we had that
Kasem ye die me ngoma. Kasem ya to me. Ha be ye die na be num lati. Sabre na lati na be dum na so be share na be num no. Be so na tempa. Sabre ndie na me pra na me na. Be dum na be so. Me pra na me na. Seven na yan kaya no mo yan mo na yan huru kwa na yan faso na yan sikire mo afe police ya awo kroma ya Techiman district police no na yensem training no ebo pene no police for no yense omo mpese omo ebe kahwe ne mu asem no de asi ya ka say abayoa no wada Techiman Holy Family Teaching a Holy Family Hospital. Tesi a womo sesa ne niema nyina esan efa ni phone e kan wesan kun no e kan wa ya na menti ase sa kronfo no ha asem ya no odin enyankopon wombo bibia ho ban se kronfo ba be wia na afa niema san de onkwa efru nsem na ya na edin ye mebusuafo nyina ya akọ ye se ne abe ano odin de na so enya abayi e twentwa akra